Uyu musore w'umunyanijeriya yakomeje gufata ku ngufu abangavu mu bwami bw'Abongereza. Ubu bwami bw'Abongereza bugizwe n'ibihugu bine birimo Ubwongereza, Scotland, Wales n'amajyaruguru ya Ireland. Abatamuzi ibikorwa bigayitse ni mbarwa. Amakuru dukesha BBC nuko uyu musore yamaze gukatirwa imyaka 17 muri gereza kubera gufata umugore ukiri muto ku ngufu. Gift Oladele w'imyaka 20 y'amavuko yakoreye iki gikorwa kigayitse mu mujyi witwa Wrexham uherereye mu majyaruguru ya Wales mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2025 nyuma yo kwigira inshuti ku nzirakarengane ubifite imyaka 19 y'amavuko. Gift Oladele yahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu mu rukiko rwitwa Mordicroyd County ruherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Wales hari mu kwezi kwa 3. Ubwo yakoraga iki cyaha yari asanzwe ari mu gahenge k'ibindi birego byo gufata ku ngufu yaregwaga n'abo mu mujyi wabo i Manchester, ibirego byo mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2024. Na mbere yaho mu mwaka wa 2022 Gift Oladele yari yarafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, no kuvuga gufungwa atarahamwe ibyaha n'urukiko. Iki gihe yafunzwe imyaka 2 azira kugaba igitero ku mugore w'Umwongereza ku manywa y'ihangu. Biba birebire kuri rwa rwego ibiro bikuru by'ubwami bw'Abongereza byari byamaze kwemeza yuko uyu musore agomba gusubizwa iwabo aho ababyeyi bakomoka muri Nigeria. Icyakora yaje kubasha kujuririra uyu mwanzuro wo gusubizwa muri Nigeria, abasha gutsinda urubanza yifashishije ingingo ya 8 ivuga ku burenganzira bwa muntu mu kurinda umuryango n'ubuzima bwite. Ejo kuwa 4 tariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2026 urukiko rwavuze ukuntu Oladele yegera inzirakarengane ubwo yari kumwe n'inshuti zayo muri centre yo mu mujyi wa Wrexham. Ngo ku nshuro ya mbere yagaragaraga nk'umuntu mwiza gusuzi gutereta. James Court wari uyoboye ikipe y'abashinjacyaha yavuze ko Oladele yabwiye umukobwa ko bombi bari kujya mu nzira imwe, buri wese imujyana iwe. Nkuko wahura n'umuntu ukamubwira yuko inzira arimo aranyuramo ataha ari nawe yo nawe unyuramo utaha, mugatahana ukumva ko uri kumwe n'umuntu. Nuko umukobwa yumva ko abonye umuntu bajyana. Gusa bageze ahantu hitaruye hatari hari kunyurwa abandi bagenzi, aramufata amupfuka umunwa, ubundi amukurubanira ku mbaho zaraho hafi, ari naho yamukoreye icyaha cyo kumufata ku ngufu. Oladele amaze gufata ku ngufu umukobwa yasize amuteye ubwoba, amubwira yuko azamubona akamugira nabi naramuka agize uwo abwira ibyo kumufata ku ngufu. Yasize anamubwiye yuko yamufasha amafoto y'urukozasoni y'ibyo yamukoreye, ngo bityo naramuka agize uwo abwira yuko amufashe ku ngufu azayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari n'amafoto azifashe mu kumuharabika. Ibi byose bimaze gukorwa ariko Oladele yarahunze asiga inzirakarengane aho yayihohoteye. Gusa umukobwa wari wononekaye yashize ubwoba atitaye ku byo yabwiwe, ubundi abibwira iwabo. Nyuma yaho haza guhambarwa na polisi itangira gukora ubugenzacyaha. Ku munsi wakurikiye Oladele yafatiwe mu nzu ya mubyara we mu mujyi witwa Wrexham. Iki gihe yagerageje guhisha telefoni ngendanwa ye yari ifite ibizibiti byinshi byari kumushinja, gusa birangira ifashwe n'abashinzwe kugenza icyaha. Ukuri kose kujya hanze kugaragaza ibikorwa bigayitse byo gufata ku ngufu yagiye akora. Uwafashwe ku ngufu yasigaranye ibikomere mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imitekerereze, ku buryo yavuze yuko hari ubwo yagiraga inzozi mbi akarota Oladele ari kumuhiga, ndetse ngo ntiyari akigenda wenyine mu nzira kubera ihungabana yari yasigiwe. Si ibyo gusa, yakurikiraniraga hafi y'ubuzima bwe yirinda yuko ashobora kuba yakandura agakoko gatera sida yaba yaterwa n'uyu muntu kubera yuko ataranamwizeye. Mu gukatira Oladele urubanza rwabaye ejo kuwa 4, umucamanza yavuze yuko ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Anavuga yuko ikibabaje cyane kurushaho ari uko Oladele atigeze agaragaza ipfunwe ry'igikorwa cy'ubunyamaswa yakoze. Ibindi wamenya kuri Oladele nuko yavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani ku babyeyi b'Abanyanijeriya, nyuma akaza kujyanwa mu bwami bw'Abongereza afite imyaka 11 y'amavuko. Iki gihe ababyeyi be bari barinjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Nyuma mu mwaka wa 2014 baza kwemerwa nk'abaturage b'ubwami bw'Abongereza. Mu kwezi kwa 2 ku mwaka wa 2018 nibwo Gift Oladele yahawe icyangombwa kimuhesha uburenganzira bwo kwitwa umuturage w'ubwami bw'Abongereza nyuma yo guhabwa indangamuntu yo muri iki gihugu. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Ndabashimiye cyane kuba mukurusha kubana natwe naho ubutaha.